آذر، ذکر، زکی. довуд тоҷиддинизода хонандаи синфи чоруми муассисаи таълимии хусусии Нури Ирфон дар шаҳри Ҳисор талош дорад хати ниёгонашро омӯзад ва аз осори илмию адабии гузаштаи мардуми худ баҳра барад. اسیب سر کرده بودم تا حال حاضر اکنون میخونم. فان کنم محقول است و شب خبرم آسان است. аммо на ҳама аз наврасони тоҷик имкон доранд аз 10 солагӣ бо алифбои ниёгон ошно шаванд, зеро дар бештари аз мактабҳои тоҷикистон ин фан дар синфҳои 7, 8 ва танҳо 2 соат дар як ҳафта тадрис мешавад. 13 сола пеш ҳадаф аз ҷорӣ кардани таълими алифбои ниёгон гузори тадриҷӣ ба ин хат буд, аммо дар ин муддат ҳам танҳо як қишти кӯчаки ҷомеа онро фаро гирифтааст. می‌دونیم که جامعه مدنی و به ویژه روشنفکران تاجیک در تاجیکستان پیوسته در طول این 30 و اندی سال تلاش کردند که به خط خودی برگردند و اون رو یکی از ارکان اصلی، یکی از ستون‌های اصلی هویت و خودشناسی ملی می‌دونن بازگشت به خط فارسی. و متأسفانه این خواسته و آرمان دولت نیست و مانع اصلی اونجاست. با وجود اینکه می‌دونیم که در مدارس تاجیکستان خط فارسی تدریس میشه به عنوان خط نیاکان، ولی آموزشی هم که در مدارس تاجیکستان صورت میگیره بنا به اون تصاویری که من دریافت کردم، ویدیوهایی که دیدم و همینطور از نزدیک مشاهده کردم متاسفانه بسیار ناقص است. بسیاری از آموزگارانی که در تاجیکستان خط نیاکان را به شاگردان خود تدریس میکنند متاسفانه دانش خود اونها چندان کامل نیست و ناقص است و به این دلیل هم دانشی که منتقل میکنن به شاگردان خودشون نمیتونه کامل باشه. ин хабарнигори тоҷик мегӯяд истифода нашудани хати ниёгон дар зиндагии рӯзмарра боиси яккатозии хати кириллӣ ва забони русӣ дар тоҷикистон аст. و آنها میدونن که بیشتر به خاطر وابستگی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان به روسیه به احتمال زیاد نیازشون به زبان روسی خواهد بود. به همین دلیل میبینیم که بیشتر پدر مادران هزینه میکنن، پول زیادی رو مصرف میکنن برای اینکه فرزندانشون زبان روسی رو فرا بگیرن. چرا؟ به دلیل اینکه فکر میکنن به احتمال زیاد روزگاری در روسیه خواهد بود و مهاجرت خواهد کرد، مهاجر کاری میپرورونیم. аммо теъдоде аз рӯшанфикрони тоҷик иллати рушд накардани хати форсиро дар солҳои истиқлоли тоҷикистон ба монеъ шудани русия ба он ва пуштибонии шадиди ин кишвар аз хати кириллӣ медонанд, аммо сабабҳои дигарро низ пеш меоранд. аввалан ҷавоб медиҳам ки дер ё зуд бояд гузарем. акнун тафсир медиҳам ки чаро дер ё зуд. ба гумони банда як барномаи махсуси давлатӣ бояд таҳия шавад, чунки як бора гузаштан боз монанди аз лотинӣ ба аз форсӣ ба лотинӣ ва аз лотинӣ ба кириллӣ гузаштан мон боз миллат бесавод мешавад. пешниҳоди ман чунин аст ки масалан соли 2024-2044 20 сола як барнома агар ҳукумат бихоҳад як барномаи 20 сола бояд таҳия кунад ки ҳамин кӯдак аз синфи 1 то донишгоҳ хатм кардан як марҳила дар ҳама зиноҳо ҳуруфоти форсӣ бихонад. ҳам хати форсӣ ҳам кириллӣ. бале бале. ва баъди 20 сол гузаштан осонтар мешавад ва боз ҳам як иллати дигари ҳарос аз алифбои ниёгонро абдуқодири абдуқаҳҳор дар пайванд додани он ба дин ва адабиёти динӣ медонад. ҳарчанд мансабдорони тоҷикистон якбора бесавод шудани аҳолиро дар сурати бозгашт ба хати форсӣ монеаи асосӣ мешуморанд. чунки имрӯз дар асри 21 асри иттилоотӣ, асри коммуникатсионӣ, асри электронӣ аз як системаи хат ба системаи дигар гузаштан аз рӯи фарсахҳо дур аст ва таҷрибаи ҷаҳонӣ кишварҳои дуру наздики ҷаҳон нишон медиҳад ки мардумро боз 10 солҳо 100 солҳо қафо бурдааст. мухолифони ин ақида далел меоранд ки гузаштани кишварҳои ҳамсояи туркзабони осиёи марказӣ ба хати лотинӣ омили таҳкими истиқлолияти онҳост ва ахиран ҳатто Украина гуфтааст аз алифбои кириллӣ даст хоҳад кашид. баҳси эҳёи алифбои қадимии тоҷикон ки бо амри ҳукумати шӯравӣ 2 бор иваз карда шуд ва ин мардумро аз гузаштаи худ ҷудо кард, аз охирҳои солҳои 80 сар шуда ҳоло пас аз 35 соли қабули қонуни забони давлатӣ дар ҳамон нуқтаи аввал боз мондааст. бахше аз мардум хостори бозгашт ба хати ниёгони худанд, бахше ин эҳтимолро рад мекунанд. агар дар қонуни замони шӯравӣ номи забони тоҷикӣ форсӣ буд, пас аз расидан ба истиқлолият вожаи форсӣ аз қонуни забон берун андохта шуд.